bɔne a wɔde di nkurɔfoɔ nnane akeka bɔ mu a creative aka ho so also wagimi a obi agimi na wo sɛ ne hwan sɛ wotimi di asɛm to president so na Mr. minim sɛ president de wontimi yɛse mmranti wontimi abɔnten but into wontimi so suma security for sɛ obi di asɛm to sɛ mbebuku no enti mmra ni hɔ saa na me nua Felix wɔ ha ma me hu sɛ mmra bi ni hɔ saa ebetimi na di ana minim sɛ Ghana security sɛ minim hawa Felix wɔ ha ma me hu sɛ obi di ade to so so wunya na obi ka ede asem to so se what threat ne se obeku no a emra kwa bi wo ho a utimi etimi si nation security foto bi ne fa so na minim Felix minim so wa ha dia so wa ha na wutiemi a ma me hu I don't know say yetimi trase na obi timi betra radio station hwe na no na o se krobofo no menya krobofo no ento abentia adan a oh, yes, you want to like be, and to like be, look at a normal abamu where you make criticism in the podium. Sabi, a coso mocromutia like be, a coso mufo, if you like be. And one night is still registered, and I tell ya, Sasania Canada, and Kawasi, Kawasan Kadebia, and check good mobia, because I want a good moment to you. And Kakotia, Kadebia, Kasan Ketchadamo mobia. Me krom kesa ke be a chada mo mind because you want am so tiwo. Look at our mindset. Omo ya de boni say etimia to change so akotutu light pole abo oman kase na ye journalist abetra TV station esa ka kire mo say oman ya ade na omo 2024 omo san to bamponti oh God of Israel na Ghana journalism association ne tiwo na jimi nko obi enka ho asem o ka mo se onyon yeku onyon mu ko se as journalist ntino ye ntimi nka na se onyon mu ko a obi aka o ka se journalist ni enti mu no mo betumi na kokko to se obi abefra mu edim ayusu mu din as a journalist edi gum hu fi edi sem adwuma no nti aban ni ni as a nyansafo nyansa ni mu tirimu ntino moti ho ma obi atwetwe so machine akututwa like po ade achinya wo se saa krofo no obo mabaso na wo se omunse ntwe like be enti se aban so omuntwa de a ye se nto aba omunse nto aba ntia aban no a we nye politics JCD for that wanting at the church the reason why and krofo no omdo na sa kwa so o discuss to light omum pe prepared workers here so nko redeem it so musa intadia ebeto maybe omo be changing na no bia e no so automatic na bia ira de wodo se koka omo ye yesi from 2014 you say say menye mistake ya ebe 2016 to 2014 be sin ne omo ntua like be sa ko na omo di sense gunu no omo so mo tua like be 20% do ko for no need to like be adentia omo ye mistake mo mutua double paint no omo de tete ento ma change meters instead of be on betima hu omo pay me on bibia eni ehu amane wo wiase na bro asaba good evening me hu ye na so ai akufo do na bible o ba no ahya mpacha wa ani die kwa so ai di na temwa ma me say region minister de ene bobo ewi akire na get the court to confess say onyin say no Captain Smart yo face the country obi anka hwe ama na ye daily abayo for 7 years or the 50 million go fiase for 7 years Captain Smart tiwo obi anya na hwe wo Ghana ho Ghana Journalism Association entimi amabo ntemeka eho kwe anu mto Jimmy mo fra mo se journalist me say kamiyemu a enka basa si Ghana kayen kun safu ni na musa journalist na mo Ghana because mo na mama basa besi na basa no so sia ka mo na masen hye ne masefo nyina so de nyago boka kire Israel afo no because e hye mo na e ka mo ma so basa be Jimmy the same Jimmy ni bia
bi ala mo abenyi abeje na se ni bi no so be din kwasasem sa ante no kan hye mo ne mo yere ne masifo nyina anpi me kan kwasasem na wotie kwasia ka kwasia na otie kwasasem a wo so ye kwasia ntie na me ka jimisem pa ana wo so tie jimisem ne pa ya me nhyirawo me ka jimisem na wotie jimisem ntie mi no ho na jimi wanse wo begina so kwa ofiri so kwa na wa jimisem me amete ha me kasa utim begina so kwa betro sa antro yen kwa wo tro no usu jimifo na su bi na because wo say no kabasa ni si anka se wo na dika mumu say no asefo na mesika me pai ba na nka ya hye ase afiri Ghana ho because Yesu Yakobon kwa no ohun jimifo o se wantimi amfa jimie drama e Bible wantimi amfa jimie dru wantimi ansa ade ba ko pe na wiase Yakobon wantimi ansa e jimi edi musa afo we say no ba Isa Obafia me ho ye na so ai musa afo no mujimi no nti kese ka basabasa si Ghana mo press no ma sa basabasa ni si no kese ka mo no masifu na ka masi ahye nyame so be ma bam because me hwede papa we ye o manga na mu na ma yi moni ungrateful na ye nyan kwasefo be from the journalist aki Mike no mo na monten obitimi ka se agrada ampo eso won faso se Akufo-Addo God of Israel agrada dia president grand kope because minim Akufo-Addo shebo no o shebo se obedi o man a obema obia 1 million a month I don't know na obi a wetimi ashebo ebo sha o sheye free education oba wale oba oka ni fu ayo sorry ne bi na yo di kan ana ni message na head education system oba onye ntidie na oba o disappoint wa wo se hu bi da se de sa jimi fo we ne ba obedina so tie o tie jimi sem no a no akoso jimi mo okoso jimi a because obeka sa asem no wa yeso adwuma nti obi ma de ko dia o promise mo se obeye mamo so be mo bi esika na wanka ana monenam ana mutimi kan kwase asem a mo pa bia because yes democracy na me be kasem bia kire Africa ene o man Ghana nyina ade a ebesi o man Ghana mu ade a ebesi ne ehwe Africa na saa no ma we koso o man no mu a de ya esi ene a ho kire e bo o man no so Captain Smart se Ghana Journalism Association ntimi am nyehu bibi se mo so onwonko ni ntimba no amana jimi se yaade a na so jimi se yaade a ene musu nam ya jimi fo saa because o jimi ni kire jimi ni kwan a omu na kotam nam se de obi se ma jimi o wegina so o tie jimi se mi ye na ya jimi me Kenya sasem na obi se me ka jimi se mu no no ko asa betena so o tie jimi se mi ye mi no ha na jimi sana Ghana Journalism Association no journalist man sana akoye nyanse ni ba ko eni ni mu enti obitimi tena se kreti se Akufo-Addo abo paasi meku no na e ja no tra na national security fo ntimi fra Akufo-Addo